guys, kita lagi guru guys, di musola guys. Lapo guys. Nyapa Cina? Hei, nyapa Cina? Lapo guys. Orang gilo guys. Uang gilo. Nanti namun itu banyak yang gilo. Sampai bini ya kalau nak gilo lah. Bos bentak kau. Makan guys. Lebih kita ambil. Dua le. Ini tu pucuk lah boleh.